laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi rafa'a makanata al-ilmi wal ulama wa faddalahum على جميع الخلق بعد الأنبياء والرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الكريم، الحفل المبارك، أحييكم بتحية المسلم لأخيه المسلم وتحية المؤمن لأخيه المؤمن، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى للإخلاص والصواب والسداد، إنه جل ثناؤه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. يتي الله سبحانه وتعالى الله عز وجل حمد يتور دين وفدي اميره كانكو تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى بنتدو فيها كنغالدو غندال e nokku maggal on kañumma e daraja maggal on o ɓanti fiyake e nokku e daraja ɓeɗo karamokoɓe. kanko allahu subhanahu wa ta'ala o ɓurni ɓeɗo ɓe o famini kaɗo dina makko, o andini ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala dewe makko ɗen e dow dendanigal yimɓe ɓen ɓawo ɓeɗo annabaɓe makko kañumma e ɓeɗo nelaɓe makko. yeeso ɗum mi seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko allahu tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lah. mi seedike wonde nelaɗo on muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woɓe jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko kanko allahu azza wa jal. yen toro allahu tabaraka wa ta'ala yo o ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e yurmede makko nden e moƴƴereji makko ɗin e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e dow dendanigal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala neɗɗanke mo tawata ko gomɗinɗo ɓe hara ko jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe, e kala neɗɗo iwtirɗo ɓaawo maɓɓe o jokki ngol ɗo laawol maɓɓe o sunninori oɗo sunna maɓɓe ila qiyami sa'a. haray si ɗum feƴƴi ko ono yo siɓɓe tedduɓe, mi salmini on ngoɗo salminago ngo nanɗon, ngoɗo salminago neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo on, salminago oɗo neɗɗo gomɗinɗo wonande siɓɓe makko ɓe tawata ko gomɗinɓe ɓen. ara inchallahu tabaraka wa ta'ala wono ɓeɗo siɓɓe meɗen ɓe ɓanginirani en non ka daɗɗugol maɓɓe e ka ardingol maɓɓe ɗo. unwani yewtere meɗen nden e oɗo kikiɗe tedduɗo e nder nduɗo suudu jiyandu e cuuɗi allahu tabaraka wa ta'ala, ko yiloto ɗum e ndeɗo toɓɓere wiyetede musibatu rahilil ulama'i. ɗum woni masibo
kanyumma etana feƴƴingol ɓeɗo karamokoɓe ɗeɗo mofte wana muɗum sirtugol maɓɓe kamɓe ɓeɗo karamokoɓe e ɗanɗo gurdan ɓe noto noddandu jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala ɓe yaada e ɗeɗo gande ɗe allahu subhanahu wa ta'ala okki ɓe yaada e ɗiɗo faamuji ɗi allahu tabaraka wa ta'ala waɗani ɓe tana ɗum ɗo kañumma e tallal lakke ɗum ɗo e hoore mofte ɗen aray ko waɗi ha suɓi ɗen oɗo mawdu'u ko sabanede ma feppodirgol ñallal ngal e wafatu ɓeɗo karamokoɓe ɓe tawata ko karamokoɓe mawɓe jiyaɓe e ɓurɓe mawnude e ɓurɓe gandidude e karamokoɓe moftenelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e oɗo asru meɗen e oɗo zaman meɗen ɓeɗo karamokoɓe ɓe tawata ko ɓe jiyaɓe e min ulama'i min ajalli wa kibari wa fuhuli ulama'i alhadithi wal usuli wan nahwi was sarf ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe jiyaɓe e karamokoɓe ɓurɓe mawnude e karamokoɓe faamuɓe hadisaje nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faamuɓe ko wiyete kon usulul fiqhi ɗum woni daƴƴe ngal ɗo gandal fiqhu faamuɓe koko wiyete ilman nahwu gandal oɗo nahwu kañumma e gandal oɗo sarf ɗum woni al-allamatu al-muhaddithu al-usuliyu an-nahwiyu al-lughawi Muhammad ibn Ali Adama al-Ethiopi rahimahullahu rahmatan wasi'a eɗo karmokoɓe ɓe tawata ko karmokoɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala tagi o waɗi ɓe guri ɓalewi o waɗi iwdi maɓɓe ndin ndiɗo leydi Habasha woni Ethiopie ono kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ɓe ayatan azimatan wa burhanan jalilan kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi ɓe alamade molanaɗo o waɗi ɓe dalil molanaɗo o waɗi kanko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o famini ɓe ɗeɗo gande sharia kaɗo dina islam kamɓe Sheikh Muhammad ɓe woni jonnaɓe kursiyu ka haramul makki ɗum woni ka masjidul harami ka suudu kaaba kamɓe ceerno on ɓe jonna jullere ɗon jannugol famina yimɓe ɓen gande kaɗo sharia dina islam tawi karmokoɓe ɓe wuridi ɓen ko karmokoɓe ɓe tawata ko mawninnoɓe ɓe ɓe heɓi mantoreji molanaɗi immorde e karmokoɓe mawɓe ɓen sifa cheikh abdulaziz ibni abdillahi ibni baz e cheikh Muhammad ibni salih al-Uthaymin ha e ɓeɗo karamokoɓe ɓe tawata ko wona cheikh abdulaziz ar-Rajihi ha e ɓeɗo wuridaɓe hande wona cheikh Suleyman ar-Ruhaili e wona cheikh Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais al-imam wal-khatib fi al-masjid al-haram kamɓe cheikh Muhammad ibn Adam wona cheikh Abdulaziz ar-Rajihi ɓe makiri noon waɗi kamɓe cheikh Abdulaziz ar-Rajihi ɓe taweteno e tolotoɓe ɓen ɓe jento ɓeɗo karmokoɓe mawɓe fewdo ɓe jannayno sahih al-Bukhari cheikh Abdulaziz ar-Rajihi ɓe maki wonde ma ra'at ayni mithla hadha al-bahr al-muhaddith ɓe maki gila mi fuɗɗi jentade karmokojo famuɗo hadith ko haynde wotere ndeɗo yitere ande meɗali yi'ude karamokojo anduɗo gandal hadith faamuɗo ko wiyete kon isnad hadith o andi rijal al hadith wana oɗo karamokojo molanaɗo woni cheikh Muhammad ibn Ali Adama Ethiopi cheikh Suleyman ar-Ruhaili hafidahullahu ɓe maki
wonde ɓaɓe jooɗike ka cheikh mouhammad adama ɓe jannata ɗon hakke ko ɓe tawi kon ceerno on no mari gandal no yaltina masalaji ɗi tawata ko masalaji cewɗi e kaɗo diina ɓe maaki waytani ɓe kamɓe cheikh souleymane arrouhayli wasi tawi kamɓe hiɓe ka leydi jeɗɗaɓiri cheikh mouhammad adama kamɓe hiɓe ka asama ka koode ɓe maaki hakke ko tawi kon karmokojo on ko woni asude kon o yaltina koko tawata ko nendi koko tawata ko piiji cewɗi wona neɗɗo kala famata ɗum ɓe wi wonde cheikh abdourahmane soudais hafidahullahu si tawi hawri ɓe yiidino e cheikh mouhammad adam kamɓe cheikh soudaisi ɓe hewtayno ɓe lunno hoore cheikh mouhammad adama nden ɓe maka ya tabiba alhadithi wa ilalihi ɓe maka ko ayyo médecin jo mo tawata ko ñawdowo ko wiyete kon hadithe kañumma e ellaji muɗum ɗin feññinana jama on ko honɗum woni ko wiyete kon fandunde nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ka hadisaje maɓɓe ɓeɗo karmokoɓe allahu tabaraka wa taala ɗettitani en ɓe hande kanko allahu subhanahu wa taala o nattiɓe ka makko ara hiɗen andi karmokojo si tawi hawri o wuuri e hoore ndiɗo leydi no laaɓani en hiɗen andi ko kamɓe karmokoɓe ɓe woni alwasa'it bayna arrusuli wa umamihim ko kamɓe woni tumbiɓe hakkude nelaɓe ɓen kañumma e moftali maɓɓe ɗin mana muɗum kamɓe woni lontiɓe ɓeɗo nelaɓe kamɓe woni lontiɓe ɓeɗo annabaɓe si nelaɓe ɓen diri ko kamɓe woni ko yonnanto jama on hollaɓe laawol yahay gongol ka allahu tabaraka wa taala on waɗi nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makani en fi ɓeɗo karmokoɓe e oɗo hadis mo anduɗen woni hadis mo imam abu dawuda ɓe filli ɗum ka sunan maɓɓe imamu tirmidiyu kadi filli mo ka sunan maɓɓe cheikh l albani ɓe sellini mo ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo woni abu darda radiyallahu anhu ɓe maki nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman aw yabtaghi bihi ilman sahhala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wa inna almalaikata latada'u ajnihataha li talibi alilmi riban bima yasna' wa inna alalima layastaghfiru lahu man fi alsamawati wa man fi alardi hatta alhitanu fi alma'i wa fadlu alalimi ala alabidi ka fadli alqamari ala sa'iri alkawakibi إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر نلاله صلى الله عليه وآله وسلم بماك وأن من سلك طريقا يبتغي فيه علما بماك كلا نتو ناتو إلاول ngol tawata kanko neɗɗanke on ko laawol ngol o woni e ɗaɓɓirde ɗum gandal andugol allahu tabaraka wa taala e andugol diina allahu tabaraka wa taala kan ɓe maaki sahhala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna allahu subhanahu wa taala eltiranaymo sabanede ma ɗum ɗon laawol ngol tawata ko feewugol foccingol ngol o natata e muɗum o rewa o seppa e hoore maggol ha o hewtoya ka aljannaji makko kanko subhanahu wa taala ko ɗum waɗi si tawi karmo koɓɓen ɓe maaki wonde man arada aljannata fa alayhi bil ilmi ɓe maaki kala neɗɗo faalaɗo aljanna haray kanko neɗɗo o yo immu o daro o daɗito o janga o faama kaɗo diina allahu tabaraka wa taala o wona gando mo tawata ko yonnantoɗo hoore muɗum o yonnano mofte nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko yowodiri e fiyakuji dina maɓɓe kam wasi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en wono ardi noon e oɗo hadith mo tawata ko hadith wonɗo ka sahihayni ittaɗo e muawiya ibne abi sufyan nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki wonde man yuridi llahu bihi hayran yufaqihu fi ddin ɓe maaki kala mo allahu tabaraka wa taala fandani moƴƴere ala mande allahu tabaraka wa taala yiɗi jiyaɗo makko
ala mande kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o fandanike jiyaɗo makko peewal ala mande kanko subhanahu wa ta'ala o falanama jiyaɗo makko yurmede makko nden ala mande kanko Allahu o falama dandude jiyaɗo makko lette makko ɗen o nadamo ka aljannaji ɓe maki ala mande muɗum koyo kanko Allahu azza wa jalla o famin jiyaɗo on dina makko kan o andinamo ko honno kanko subhanahu wa ta'ala o rewirte kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en ɗum ɗo ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde kala manin neɗɗo immiɗo o dari kanko neɗɗo on o darani ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal o woni neɗɗo sifitorɗo on ɗon sifa Allahu azza wa jalla eltanaymo laawol ha o hewtoya ka aljannaji ɓe gayni ɓe maki wa inna almalaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi riban bima yasna wa fi riwayati riban bima yatlub ɓe maki ɓeɗo malaikaɓe si tawi ɓe hawri e oɗo neɗɗo mo tawata ko immiɗo wonɗo yaade ɗaɓɓugol gandal wonɗo yaade jangugol kaɗo dina Allahu tabaraka wa ta'ala hakke kamɓe malaikaɓe ɓen ko ɓe yiɗimo kon kanko on ɗon neɗɗo hakke ko ɓe teddinimo ko ɓe mawninimo kon kamɓe malaikaɓen ɓe wallinay gabitanji maɓɓe ɗin ka leydi weltorgol kanko oɗo talibajo ko o woni e wadde kon imana kanko neɗɗanke on ko o fanɗi duuɓi wo ko o fanɗi duuɓi ko o wasiɗi wo ko o wasiɗi si tawi o fokkitani ɗaɓɓoygol ngal ɗo gandal o yalti jangoygol o iwi ka galle makko o fokkiti o hammiri ka o ɗettoyta gandal dina ɗon ɓeɗo malaikaɓe ɓe wallinanaymo gabitanji maɓɓe ɗin ka weltorgol kanko oɗo neɗɗanke ko o woni e gollude ko kamɓe neraɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wa inna al'alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wal ardi hatta alhitanu fi lma'i ɓe maki oɗo gando ay kanko neɗɗo on si tawi o jangi ha o woni gando o faami kaɗo dina ɓe maki malaikaɓe wonɓe ɓen ka asama uji jeɗɗi ɓe dendanigal maɓɓe kañumma e yimɓe e jinna e mummunte ko woni ka hoore leydi ɗo kon dendanigal muɗum ha hewti liƴƴi ɗin e hoore muɗum ka nder bahru e hadis goɓe maki ha hewti kordolingi ka nder gaykum maggi ɓe maki ɗum ɗo fof no hawtitude no kafude wiya ko an yo Allahu tabaraka wa ta'ala kaarijo ɓiɗɗo kaarijo oɗo mo tawata o daditike o ɗaɓɓi gandal dina maɗa kan ha o woni gando min torike ma yaafo oɗo kala bakkatu ko o waɗi elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki oɗo gando dendanigal ko Allahu tabaraka wa ta'ala tagi kon o waɗani wonki ka gurdan aduna ɗo ɗum ɗo fof no toranade mo yaafuye no torade yo Allahu tabaraka wa ta'ala yaafano mo mortale makko ɗen yo Allahu azza wa jalla yaafano mo palji makko ɗin e goopi makko ɗin kanko karmokojo sen daari en taway al ilmu sha'nuhu ko kulluhu khayr gandal ngal fiyake maggal on fof ko moƴƴere ɓe fuɗɗorani en hadise on si neɗɗo immike o fokkiti jangugol Allahu azza wa jalla eltanaymo laawol kanko neɗɗanke on ha o hewtoya ka aljanna ɓe ɗimmitirani en honɗum kanko neɗɗo on si o woni jangowo tawi o windike jangowo few o woni neɗɗo ɗettoyowo darsu elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki malaikaɓe ɓen si o hawri e maɓɓe ɓe wallinay gabitanji maɓɓe ɗin ka leydi yiɗugol ko woni e wadde ko ɓe maki si o jokkiri noon ha o woni noon gando hande kadi dendanigal ko Allahu tagi kon ka aduna ɗo tayno mari wonki ɗum ɗo fof torantomo Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu azza wa jalla yaafanomo ko o woni e hawrude kon e palji yo Allahu subhanahu wa ta'ala yawtanmo zunubaji makko ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe hattali ɗum ɓe maki wonde wa fadlu l'alimi ala l'abidi ka fadli l'qamari ala sa'iri l'kawakib ɓe maki ɓural gando mo tawata ko wonɗo rewirde Allahu azza wa jalla gandal muɗungal e dow on neɗɗo mo tawata ko tinniɗo e dewal kono gandal ala ɓe maki ɓeɗo ɗiɗo siɗa faala ndarude ko honno ɓe ɓuri ndiriri ɓe maki ndaru hakkunde lewru ndun kañumma e koode luttuɗe ɗen si tawi kaka janɗugol ko lewru ndun ɓuri janɗude si tawi kaka jalbugol ko lewru ndun ɓuri jalbude si tawi hawri kaka margol nafoore pelleti hiɗen andi ko lewru ndun ɓuri marde nafoore edi koode ɗen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki ɓural
neɗɗo mo tawata ko gando wonɗo gollitirde ko andi ko o jangi kon e dow neɗɗo wonɗo rewde Allahu tabaraka wa ta'ala tawa kanko neɗɗanke on gandal ala e maki ɗum no waywano ɓural lewru ndun e dow koode ɗen. kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe hikkani en ɗon ɓe maki wonde al ulama'u warathatul anbiya, ɓe maki ɓeɗo karamokoɓe, ɓeɗo famuɓe kaɗo diina, ɓeɗo anduɓe kaɗo diina, ɓe woni gollitireɓe kaɗo diina, ɓe yonnori gandal maɓɓe ngal wonande wonkiji maɓɓe ɗin, ɓe yonnanori ɗum kadi mofte ɗen, ɓe maki ko ɓeɗo roni annabaɓe ɓen. ɓe maki annabaɓe ɓen kamɓe ɓe ronaka ko wiyete jawdi, ɓe ronaka kange, ɓe ronaka halis. annabajo feƴƴinta inne ko acci ko yo sende hakkunde ɓengure makko nden. o si tawi mo mari ñamande ɓawo makko itteɗo yoɓe, si o ala ñamande konko o acci ɗon ɗum ɗon senditane miskinaɓe ɓen, walla ɗum ɗon waɗe ka jawle ɗe tawata ko jawle mofte makko ɗe woni ɗon. kono amma ɓengure makko nde yoɓe jooɗo ɓe inno sonnajo makko on no mari hasaba nangal e ko acci ko, gueɗal makko gorko on no mari hasaba nangal, sonnajo on no mari hasaba nangal. kamɓe nelaɓe ɓen, kamɓe annabaɓe ɓen ɗum ala e dondi maɓɓe ndi. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki kamɓe annabaɓe ɓen ko ɓe ronete ko gandal. kala manin neɗɗo mo tawata o wakkilike o jangi kaɗo dina ha o faamika, haray kanko neɗɗanke on o ɗetti geɓal ngal tawata ko geɓal mawnungal, ko waɗi haray o woni lonto ɓeɗo annabaɓe Allah, o woni lonto ɓeɗo nelaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ka hoore leydi ɗo. ɗum waɗi si tawi fiyake maɓɓe on kamɓe karmokoɓe ɓen no mawni, alhaali maɓɓe on kamɓe karmokoɓe ɓen no teddi. ɓeɗo noon si tawi ɓe wuuri ka hoore leydi ɗo, ɓe wonanay mofte ɗen lampu. ɓeɗo si tawi ɓe wuuri ka hoore leydi ɗo, ɓe wonanay mofte ɗen almamiɓe. ɓeɗo si tawi ɓe wuuri ka hoore leydi ɗo, ɓe wonanay mofte ɗen daygu. si tawi Allahu tabaraka wa ta'ala o ɗettiti ɓeɗo o nattiɓe ka makko kanko subhanahu wa ta'ala, ɗum ɗon ko musiba molanaɗo mo tawata ko wonande ɓe yimɓe ɓe tawata ko wuuri duɓe e on ɗon karmokojo e ɓen ɗon karmokoɓe. waɗi nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginani en wonde feƴƴingol karamokojo ko ɗettugol gandal ngal. mana muɗum si Allahu ɗettiti karamokojo, haray kanko subhanahu wa ta'ala o ɗettiti gandal ngal on ɗon karamokojo andingal, hande kadi gandal ngal ɗoytike ka leydi. si o ɗettitoyi goɗɗo goo kadi no waywa si o ɗetti geɓal goo kadi e gandal ngal ɗoytike ka leydi. waɗi noɗe hadis Anas ibn Malik wonɗo ka sahihul Bukhari, nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani e wonde no jiya e alamandeji dargal ɗin, no jiya e alamandeji andirteɗi ɗi wonde dargal woɗɗa, ɓe maki ko wiyete kon qillatul ilmi wa kathratul jahli. ɓe maki fanɗugol gandal ngal ka hoore leydi e yaajugol e sakagol e ɗuɗugol ko wiyete kon majjere, ɗum ka yiwɗon ɗum ɗon e gurdanɗa wuruɗon e muɗanɗa wo, ka yiwɗon ɗum e saare nde wuruɗon e muɗum wo, ka yiwɗon ɗum e leydi ndi wonɗon e muɗum wo, haray ande dargal ngal ɓattike. joni noon si innama qillatul ilmi fanɗugol ko wiyete kon gandal, elaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en wonde Allahu tabaraka wa ta'ala ɓantugol makko gandal ngal wana yaltingol gandal ngal e nder ɓerɗe e haqqille karamokoɓe ɓen o accaɓe ka hoore leydi ɗo, balko yo ɗettutuɓe kanko subhanahu wa ta'ala o nattaɓe ka makko. wana ardi noon e hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wonɗo ka sahihain, nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ar-rijali. ɓe maki walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama'i hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. elaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde Allahu tabaraka wa ta'ala o jaɓirta gandal ngal, o townirta gandal ngal, o nattangal ka makko, yaltingol gandal ngal e nder ɓerɗe ɓe tawata ko janguɓe ɓen. bal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko ƴawnirta gandal ngal, ko o jaɓirta gandal ngal kanko Allahu azza wa jalla, ko jaɓugol ɓeɗo karamokoɓe o natta ɓe ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki
konon kanko allahu o ɗettirta ɓeeɗo karmokoɓe konon kanko subhanahu wa ta'ala o jaɓirta ɓeeɗo karmokoɓe konon o hunnirta ɓeeɗo karmokoɓe o natta ɓe ka makko hatta ida lam yubqi alima ha tawa kanko subhanahu wa ta'ala o accali e ɓe yimɓe ɗon ko wiyete gando ɗum waɗi si tawi a yaha e koɗoli goo tawa gando ala e hoɗo ngon fof yaha e caye goo tawa gando ala e saare nden fof nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si tawi noon hawri ɗum waɗi on sati yimɓe ɓen ko beele kamɓe yimɓe ɓen ɓe ɗetta hooreɓe ko ɓe ɓe ɗaɓɓa almami ko almoɓe ka juulirɗe maɓɓe ko ɓe ɓe ɗaɓɓa almamiɓe ɓe tawata ko hutbanayɓe ɓe ka jumaji e ka iidije ko ɓe ɓe ɗaɓɓa almamiɓe ɓe tawata ko ɓe ɓe lando si tawi hawri jilɓiɓe goɗɗum ka diina ɓe maki si allahu azza wa jalla o tami noon karamokoɓe ɓen o nattiɓe ka makko ha tawi o accali e nden nokkure ɗon ko wiyete gando ittahada nnasu ru'usan juhala yimɓe ɓen ɓe ɗettay hande kadi koye ka diina koye ɗe andanɗa hoore maɗa ko koye majjuɗe ɓe jogito yimɓe hande kadi ta ko ɓe darata ko hombo ɓuri nawyude e nder hoɗo ngon tawa ko ɓe darata ko hombo ɓuri marde teddungal e nder hoɗo ngon tawa ko ɓe darata ko hombo woni on mo tawata komo ɓiɓɓe muɗum ɓuri marde jawdi e nder hoɗo ngon ɓe ɗetta ɓenɗon ɓe waɗa ɓe almami tawale ɓenɗon jogitaki ko wiyete ganda nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde si ɗum waɗi ɓeɗo non waɗaɓe hoore si tawi ɓe landama ɓe hersa wiwgol yimɓe ɓen ɓen anda si tawi ɓe tefama ɓe hersa wiwgol yimɓe ɓen ɓe anda si tawi ɓe ɗaɓɓirama gandal ɓe hersa ɓe hula wiwgol jama on ɓe anda ɓe maki fa aftaw bi gayri ilmin ɓe daro noon ɓe faljita yimɓe ɓen ɓe janna yimɓe ɓen ko halda e gandal ɓe daro ɓe wowlana yimɓe ɓen ta ɓe hoddoto woni ka diina allahu tabaraka wa taala tawana e hoore gandal ɓe tippi bal ko tippugol e aadaji ɗi babiraɓe maɓɓe wonno e muɗum tawa ananirtaɓe aya qur'ana ananirtaɓe maku nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki fa dallu wa adallu ɓe majja kamɓe e hoore maɓɓe ɓe majjina kadi ɓeeɗo ɓe tawata ko iwtirɓe ɓaawo maɓɓe ɓen ɗum waɗi si tawi hawri karmokojo ɗettitama e hoore ndiɗo leydi ɗum ɗon ko masibo molanaɗo wonande yimɓe ɓe tawata ko yimɓe jokkuɓe diina ɓen ɗum ɗon ko jarrabuyi en jano ko musendi molanade wonande ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe faamuɓe ko wiyete kon sharia diina islam haray no anda wonde salaf kamɓe hiɓe mawninno fiyake ɗum ɗon hattirde mawningol kamɓe si tawi hawri karamokojo o feƴƴini noon hakkundaji maɓɓe ɓe mawninayno fiyake on ɓe suno sunare nde tawata ko sunare molanade oɗum waɗi si tawi heeɓi e maɓɓe ɓe tawata ko wasiyiɓe ɓe yamiri wonde yo yimɓe ɓen ɓe wakkilo ɓe janga ngal ɗo gandal ɓe tinno e andinagol ngol ɗo yo allahu tabaraka wa taala sortude ɓeɗo karamokoɓe e nder maɓɓe ɗo yo kanko allahu tabaraka wa taala o naɓude ɓeɗo karamokoɓe e dow maɓɓe oɗum waɗi si tawi e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe tigi ɓe wasiyi en ɗum e hadith mo imamu tabarani filli ittaɗo e abu umamata albahili radiyallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki khudhu lilma qabla an yadhhaba qalu wa kayfa yadhhabu lilmu ya nabiy allahi wa fina kitabullah قال أبو أمامة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا إن ذهاب العلم أن يذهب حملته نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي كو أنو يمفتئن وكيل جابونغال دو غاندال إمورد كارموكو بمن tinne jangon e jungo ɓeɗo karamokoɓe ko atti ngal ɗo gandal ngal yaade on sati sahabaɓe go landi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko honno gandal ngal yarata deftere allahu nden no e amen ɗo ay mede wondi e qur'ana on ko honno gandal ngal yarata nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe tikki ɓe maki sakilatkum ummahatukum ay hattike on ɓeɗo neniraɓe moɗon kaɗo ko haalaka tawata ɓeɗo arabuɓe ɓe wowlay haala kan ka felugol oɗo neɗɗanke e ka hollugol wonde kanko neɗɗanke on landal ngal o landingal ko landal mawnugal elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ene tawrata e injila nde nde laataki hinde hakkunde bani israila
tawi nde nafaali ɓe hay e huunde hiɓe wonduno e tawrata mo tawata ko tawrata tigi tigijo on hiɓe wonduno e injila mo tawata ko injila tigi tigijo on kono ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe majjuɓe ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko rewirɓe allahu tabaraka wa taala mbeleɗe maɓɓe ɗen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde inna dhahaba al ilmi ko an yadhhaba hamalatuhu ɓe maaki ko wiyete ko yawgol gandal ngal ko ɓeeɗo karamokoɓe ɓe tawata ko faamuɓe rondiɓe ngal ɗo gandal ko yawgol ɓeeɗo woni yawgol gandal ngal si tawi kamɓe karamokoɓe ɓen ɓe hooti ka allahu tabaraka wa taala haray ɓe hootidi e gande ɗe ɓe wondi e muɗum nden yimɓe ɓen hannde kadi ɗetta e qur'ana on ɓe faamira mo majjere ɓe ɗetta sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe faamira ɗum ɗon majjere ɗum itta e abdoullahi ibni abbas radiallahu anhuma asar maɓɓe mo tawata imamu daramiyu no fillimo kamɓe ibnu abbasin ɓe maaki atadruna ma dhahabu al ilm ɓe maaki hiɗon andi ko honɗum woni yawgol gandal ngal hiɗon andi ko honno gandal yarata qulna la qala dhahabu lulama ɓeɓe ɓe landi ɓen ɓe makani ɓe wonde men anda kamɓe abdoullahi ibni abbas radiallahu anhuma ɓe maaki yawgol gandal ngal ko yawgol ɓeeɗo karamokoɓe ɓe allahu tabaraka wa taala o faamini kaɗo dina ko ɗum ɗon woni yawgol ko wiyete ko ngal ɗo gandal abdoullahi ibni mas'ud radiallahu anhuma kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe maaki mawtul alimi sulmatun fi l islami la yasudduha shay'un makhtalafa alleylu wannaharu ɓe maaki kamɓe abdoullahi ibni mas'ud radiallahu anhuma ɓe maaki wonde feƴƴingol karamokojo mo allahu azza wa jalla faamini ngal ɗo gandal diina oɗo si feƴƴini o iwi e yimɓe ɓe o wuruno hakkunde muɗum ɓen ɓe maaki ɗum ɗon ko yolnde nde tawata ko yolnde woni ko watta ka diina islam bimana ɗum ɗon tufay diina kan tawande yolnde ɗon kadi heɓota ko hay e hunde ko tawata koko wawata uddude nden ɗo yolnde fodde ko jemma e ñalorma woni e luutodirde kon ko gurdanɗan juuti o ko gurdanɗan juuti on ɗon karamokojo si o yeeyi kanko o yaadi e gandal makko ngal ɓen ɗo yimɓe wuuridaɓe ɓe heɓa yolnde ka diina maɓɓe ɗon tawa hay goto wawataɓe uddande ɗum ɗon waɗi tawete allah azza wa jalla no andini mo gandal goo ko tawata woɓɓe goo no woodi kamɓe ɓe andangal ɗon gandal idan ɗum ɗo ko masibo mo tawata ko masibo molanaɗo ko tana mo tawata ko tana hulɓiniɗo ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala oɗo aya tedduɗo mo reweten e muɗum mi raranta qur'anare teddunde aya wonɗo on ka suratu arra'd allahu tabaraka wa taala ka o wi ɗon awalam yaraw anna na'ti l arda nanqusuha min atrafiha o wi ene ɓeɗo yimɓe ɓe yi'ali wonde menen arana ndiɗo leydi min ɗuytirandi seraji mayri on kayri leydi ndin ha min gaynandi ɗuytude oɗo habrul ummati wa tarjumanul qur'an abdullah ibn abbas radiallahu anhu ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe toranino allahu tabaraka wa taala ya allah azza wa jalla andinɓe kaɗo dina o andina ɓe kanko subhanahu wa taala faamugol tafsiru ndeɗo qur'anare makko kanko allahu jalla wa ala oɗo waɗi si abdullah ibne mas'udi radiallahu anhu ɓe maaki wonde abdoullahi ibnu abbasin ko tarjumanul qur'an ɓe maaki si tawi hiɗen ɗaɓɓude firanowo en qur'anare nden tawa kono allahu tabaraka wa taala fandori noon ɓe maaki ɗum ko abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma elaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maakuno e haqqe maɓɓe allahumma faqihu fi ddini wa allimhu ta'wila ɓe maaki allahu famin ibnu abbasin ka diina andinamo firo ndeɗo qur'anare teddude kamɓe ibnu abbasin ɓe maaki wonde ko fanda e oɗo aya tedduɗo ɓe maaki ko ɗum woni bi mawti ulamaiha wa fuqahaiha ay awalam yaraw anna na'ti l arda nanqusuha min atrafiha e ɓe yi'ali wonde meɗen ardana leydi ndin min ɗuytirandi kayri leydi ndin ka seraji mayri ibnu abbas ɓe maaki ɗuytugol leydi ndin ka serari mayri ɓe maaki ko ɗum woni ƴettugol ɓeɗo karamokoɓen ƴettugol ɓeɗo faamuɓe anduɓe diina ka leydi natta ka makko kanko allahu tabaraka wa taala ɓe maaki ko ɗum ɗo woni ɗuytugol ndiɗo leydi si tawi noon en taskike ɗum ɗo moƴƴa en taway ɗum ɗo ko jarrabuye jano ko jarrabuye mo tawata ko jarrabuye mawnuɗo ɗum waɗi si tawi ko wakkili ɗen janguɗe wo ko janguɗen no fanni
ko waɗi allahu tabaraka wa taala sayi kala sayi imo ɗettitude ɓeeɗo karamo koɓe molanaɓe e ɗeɗo moften o nattaka makko kanko allahu azza wa jal o nattaka makko kanko allahu subhanahu wa taala abdullah ibne mas'ud radiyallahu anhuma kamɓe tigi ɓe wasiyino ñande goo wondiɓe maɓɓe ɓen ɓe makani ɓe alaykum bil ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu dhahabu ahlihi ɓe maki wonde harayno waɗɗi o ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal e janngugol ngal ɗo gandal ko atti allahu tabaraka wa taala tamude gandal ngal o nattaka makko ɓe maki ko woni noon tamugol gandal ngal nattaka makko kanko subhanahu wa taala ko ɗum woni honɗum ko ɗum woni naɓugol makko ɓeeɗo karamokoɓe o hewtinoyaɓe ka makko kanko subhanahu wa taala oɗo said ibni jubairin rahimahullah ɓeeɗo ko tabi'iɓe molanaɓe mawnuɓe jihaɓe emin kibari wa ulamai tabi'in ɓe tawata kadi ko ɓe jihaɓe min abrasi talamidi abdillahi ibni abbas radiyallahu anhuma ɓe jiha e ɓurɓe lollude e ɓurɓe ɓangude e jangunoɓe ɓen e jungo abdullah ibni abbas radiyallahu anhuma kamɓe said ibni jubairin ñandegoɓe landa wonde ma alamatu sa'ati wa halaki nnasi ɓe landa ko honɗum woni alamade wonde dargal ngal hewti ko ngal daro ko honɗum woni alamade wonde yimɓe ɓen ɓe halkike ɓe maki kamɓe said ibni jubairin ɗum ko ida dhahaba ulama'uhum ɓe maki ko si tawi karmokoɓe maɓɓe ɓe yehi si tawi allahu tabaraka wa taala itti karmokoɓe ɓen fop e maɓɓe ɓe luttiri tun kamɓe ɓe tawata ko majjuɓe ɓen ko hakkudaji maɓɓe tawi ɓe woni ko ɓe jandidirta ko hakkudaji maɓɓe woni ko ɓe faljittidirta ko hakkudaji maɓɓe woni ko ɓe jabodirta ko wiyete ko lande kadina ɓe maki ɗum ko alamade dargal ngal ɓattike ko alamade wonde ɓen ɗon kadi ko yimɓe ɓe tawata ko halkotoɓe wano nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiri noon si gandal ngal yeehi karmukoɓe ɓe yeehi jama on ittahadu ru'usan juhalan ɓe daroto ɓe ɗetta hande kadi hooreɓe ɓe tawata ko majjuɓe fa su'ilu ɓen ɓe lande ha gasa fa aftaw bi gayri ilmin ɓe jaabo lande ɗen ko halda e gandal fa ballu wa adallu ɓe majja ɓe majjina yimɓe ɓen ɓe fo maɓɓe ɓe jeeye yimɓe ɓe tawata ko yimɓe halkiɓe oɗo karmokojo tedduɗo zayd ibni sabitin radiyallahu anhu ɓeɗo eɗen andi ko kamɓe aboubacrin siddiq radiyallahu anhuma halfinno moɓugol ndeɗo qur'anare teddude fewɗo sahabaɓe yawno e oɗo gaswatu ka yawmul yamama walla gaswatu e alyamama fewɗo ɓe yawno haɓugol oɗo kefero geddo ɗum woni musaylimatul kadhab nde ɓe yawno karmokoɓe hewɓe karmokoɓe hunjiɓe qur'ana ɗuɗuɓe ɓe lutti e on ɗon gaswa ɓe lutti e ndin ɗon jihadi ɓaɓe hewtiti on sati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe fewti aboubacrin siddiq radiyallahu anhu ɓe maki ya khalifata rasulillah ɓe maki ko ayyo lonto nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam a yii hunjiɓe ndeɗo qur'anare ɗuɗuɓe e maɓɓe warama e ndiɗo jihadi haray miɗo huli si tawi hawri a windali ndeɗo qur'anare nde woni e ɗeri a windali ndeɗo qur'anare accuɗen nde ɓawo meɗen wata qur'anare nden nde majjitoyo yimɓe ɓen ko waɗi noon hunjiɓe nde ɓen hiɓe mayude hiɓe wareje ka jihadiji on sati kamɓe aboubacrin siddiq radiyallahu anhuma ɓaɓe tabintini wonde ɓe waɗay ɗum ɗon ɓe landodiri hakkudaji maɓɓe kamɓe e yoga e sahabaɓe ko hombo ɓe halfinta on ɗon muhimma sahabaɓen sappaniɓe oɗo karmokojo tedduɗo woni zayd ibni thabitin radiyallahu anhu abdoullahi ibne abbas radiyallahu anhuma nde oɗo sahabajo tedduɗo o feƴƴinno woni zayd ibni thabitin kamɓe abdoullahi ibni abbas radiyallahu anhuma ɓe maki man sarrahu an yanzura kayfa dhahabu lilmi fa hakada dhahabuhu ɓe maki kala neɗɗo faalaɗo ndarude ko honno gandal ngal hotirta ka allahu tabaraka wa taala ɓe maki ko wonani wano yiruɗon ni zayd ibni sabitin oɗo hoti ka jomiraɗo on tabaraka wa taala ɓe maki ko ni no karmokoɓe ɓe yaratani ka allah ko ni gandal ngal hotirta ka makko kanko subhanahu wa taala ko waɗi noon zayd ibni sabit ko karmokojo mawɗo wonno ɓawo aboubacrin siddiq radiyallahu anhu halfinde ɓe on muhimma ɗon usman ibni affan radiyallahu anhu kadi
fewndo tawno ɗiɗo riwayaji ɗi ɗuuɗi e fiyake qur'ana on jantama qur'anaji e riwayaji sertuɗi e cayɗen kamɓe Usman ibn Affan radiyallahu anhu ko oɗo Zayd ibn Thabitin goto woni ko ɓe noddunoɓe halfini wonde yoɓe jantanoɓe riwayaji tabituɗi ɗin ene laaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓeɗo ba ɓe feƴƴini Ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki ko ni gandal ngal woni ko ngal hotirta ka Allahu subhanahu wa ta'ala ko ni gandal ngal ngal ruttorto ka makko kanko Allahu azza wa jal no itta kadi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓe maaki idha mata al-alimu sulima fil islami sulmatun la yasudduha illa khalafun minhu ɓe maaki kamɓe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wonde si tawi gando feƴƴini si tawi karmo kojo hotika Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maaki islamu o yolɗinte yolnde molanaɗe yolɗinte islamu o tawa wawata uddude nden ɗo yolnde ɓe maaki si wana yimɓe ɓe tawata si heɓike wawɓe lontade ɓe daro darande makko nden ko ɓen ɗon tu wawi uddude nden ɗo yolnde si tawi ɗum ɗon heɓaki heɓota ko wawowo uddude kañum nden ɗo yolnde kamɓe salaf ɓe mawnin no fiyake ɓeɗo karmokoɓe ko mawnin ɓe teddini alhaali ɓeɗo karmokoɓe ko mawni o ɗum goto e ceernoɓe no maketeno Yahya ibnu Ja'farin ɓeɗo ɓe maaki law qadirtu an azida fi umri Muhammad ibni Ismaila al-Bukhari min umri la fa'altu fa inna mawti yakunu mawtu rajulin wahidin wa mawtuhu dhahabul ilmi ɓe maaki kamɓe Yahya ibnu Ja'far si tawi min miɗo wawno taƴude e gurdam an ɗam mi ɓeydana Imamul Bukhari ka gurdam maɓɓe fiyo ɓe wuru ko juuti o wi mi waɗayno ɗum min mi maya law kamɓe Imamul Bukhari ɓe wura gurdam juutuɗam fiyo ɓe nafuɗe ɗo mofte o wi ko waɗi noon min si mi maayi komin tum maayi komin tu Yahya ibnu Ja'far maayi amma si tawi hawri Imamul Bukhari kamɓe ɓe feƴƴini ɓe hooti ka Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde wa mawtuhu dhahabul ilmi feƴƴingol Imamul Bukhari ko yawgol ngal ɗo gandal ngal ɓe rondi ngal ɗo gandal mofteɗen hattongal ngal ɗon gandal mofteɗen ɓe wona hande kadi hiɓe hatti ngal ɗon gandal tawa kamɓe mofteɗen ɓe jogitaki ngal ɗon gandal idan haray ɗum ɗo ɓeɗo kernoɓe ɓe tawata ko karmokoɓe meɗen feƴƴinɓe hande ko karmokoɓe ɓe tawata goto kala e meɗen e alhaali ka o woniri wo kanko neɗɗanke on ko yo eto hattirde etagol o toro Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu azza wa jalla o yurme ɓeɗo yo Allahu tabaraka wa ta'ala o yaafo ɓeɗo ko waɗi noon ko karmokojo mawɗo ko jiyaɓe min baqiyati salafi Ayyuba Sakhtayani ɓe maaki inni ukhbaru bi mawti rajuli min ahli sunnati wal jama'a faka anni afqidu ba'da a'da'i ɓe maaki kamɓe Ayyuba Sakhtayani min miɗo humpite feƴƴingol neɗɗo mo tawata ko jiyaɗo min ahli sunnati wal jama'a hakke ko nden ɗon fatunde nde teddata ko nde mawnay an hakke ko ɗum ɗo yurmatanmi kon ko ɗum ɗon musatanmi kon wa anaylan wasi tawi hawri ko yoga e tere ɓandu an ɗum woni ko taƴa itta yan ɗum no wananmi wasi tawi ko koyngal an itta ɗum no wananmi wasi tawi hawri ko jungo an itta ɗum no wananmi wasi tawi hawri ko teral an woni ko itta e ɓandu an ɗum ɓe mawnini fiyake on moƴƴa ɗum woni alhaali mo andanɗa hoore maɗa ko alhaali tiiɗuɗo ko waɗi hiɗen andani hoore meɗen hiɗen hatonjini e ngal ɗo gandal ɓuri ko hatonjinɗen kon e ñamugol e yarugol wona Imam Ahmad ibn Hanbalin ɓe makiri noon ɓe maki annasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharabi li anna at-ta'ama wash-sharaba yahtaju ilayhi fi al-yawmi marratayn aw thalathan wal-ilma yahtaju ilayhi fi kulli waqtin ɓe maki wonde yimɓe ɓen no hatonjini e ngal ɗo gandal ɓuri ko ɓe hatonjini kon e ñamugol e yarugol ɓe maki ko waɗi ko wiyete ko ñamugol e yarugol neɗɗanke on ko hatonjini mum e nder ñallal ngal ko laabi ɗiɗi ma laabiji tati so ñaami waɗum ɗon taway kanko neɗɗon o haari sa ɓannanimo o wiyete hawre ɓe maki amma ngal ɗo gandal kala waktu mo kanko neɗɗanke on o woni e ɗan ɗo gurdan himo hatonjini kanko neɗɗo on e ko wiyete kon gandal ngal kamɓe Imam Ahmad ɓe teddinno Imamu Shafi'i ko mawni ɓe mawnini fiyake Imamu Shafi'i ko tiiɗi
tay ɓe wonay ka galle maɓɓe ɓe janto fi imamu shafi'i ɓe manta imamu shafi'i ɓe duwano imamu shafi'i oɗo geɗal jo maɓɓe abdullahi ibnu ahmad ibni hambalin rahimahumallah o wi qultu li abi ayu rajulin kana shafi'i fa inni sami'tuka tukthiru min addu'a'i lahu o wi ene ko hombo e worɓe ɓe woni oɗo mo tawata ko wiyeteɗo shafi'i oɗo mo tawata o laatino ko imamu shafi'i ko waɗi no ɗuuɗi komi nanata onon baaben an hiɗon duwano imamu shafi'i imam ahmad ibni hambalin ɓe maki rahimahullah ɓe maki ya bunayya kana ka shamsi liddunya wa kal'afiyati linnasi ɓe maki imamu shafi'i mo wonɗa lallandade fi mum ɗo on oɗo o wawno wonande yimɓe ɓen wona nange nge woniran non oɗo aduna ɓe gandi si tawi nange ngen nge yeyi aduna on woni hiɓɓitay ɓe maki awa imamu shafi'i ko non kadi woniranno yimɓe zamanu muɗum ɓe maki wa kal'afiyati linnas kamɓe imamu shafi'i hiɓe wontani kadi yimɓe ɓen wona cellal wonirani ɓe non kamɓe yimɓe ɓen ko waɗi kala ko ɓe heɓi e ko sattani ɓe sengo dina maɓɓe kan si ɓe landike imamu shafi'i allahu tabaraka wa ta'ala no heewi ka o hollata ɓe laawol kamɓe imamu shafi'i ɓe jantano ɗum mofte ɗen waɗi imamu shafi'i kala manin neɗɗo mo tawata ko ndaaruɗo siira maɓɓe kanko neɗɗanke on o humpiti goɗɗum e maɓɓe kamɓe imamu shafi'i o yiyay ngalaw molanaɗo kanko neɗɗanke on e fiyake gurdam maɓɓe na waɗi ɓe wi imamu shafi'i rahimahullah no jiya e ko ɓuri ɓangude e gurdam maɓɓe ɗan e ko ɓuri hawnade e fiyake maɓɓe on kamɓe imamu on fewdo ɓe marno duuɓi 15 ko fewdo on saayi ɓe jonna ijazatul ifta'i fi makkata al mukarrama tawi ko duuɓi 15 kamɓe imamu shafi'i ɓe mari ko fewdo on tuma ɓe jonnano wonde joni ɓe wawi joɗade e kursiyu e jullere ɓe lande fi dina kamɓe waɗa fatwa ko fewdo on tuma ɓe jonna kamɓe imamu shafi'i ko wiyete ko makanatul mufti bimana nokkure neɗɗo mo tawata karamokoɓe ɓe o wuridi ɓen e nden nokkure ka o woni ɗon ɓe qirritanike mo wonde joni mo wawi joɗade mofteɗen landomo tawi ko duuɓi 15 ɓe mari kamɓe imamu shafi'i oɗo waɗi nde ɓe egguno ɓaɓe nani fi imamu malikin imamu daril hijra ɓaɓe iwi makka kamɓe imamu shafi'i ɓe senike madina fi jangugol e jungo imamu malikin haawiɓe moƴƴa imam malikin landiɓe fiyake mu watta on ɓe maki mu watta on ɗon siko on woni ko ɗaɓɓirɗalan hunjagol ko ayo imam on ɗon mi hunjinomo fewdo mi wonno makka hari mi arali mi yi umataw on sati kamɓe imam malikin rahimahullah ɓe fewti imamu shafi'i ɓe maki laqad ataka allahu nuran fala tutfi nura allahi bi zulmati alma'siyah ɓe maki allahu tabaraka wa ta'ala okkima ndaygu molanagu ko waɗi ko a neɗɗo mo tawata ko a yawuɗo hunjagol ko a neɗɗo mo tawata ko a wawuɗo manditade kadi ɓe maki kamɓe imam malikin ɓe maki ngun daygu ngu jomiraɗon azza wa jalla okkuma ɗon wata jaɓu roccinirgol ɗum ɗon ko wiyete kon niɓe ko wiyete geddi ɗum woni lundagol sharia makko on kanko allahu tabaraka wa ta'ala kamɓe imam ahmad ibni hambalin ɓe manti fiyake imamu shafi'i on ɓe makirani ni geɗal jo maɓɓe on ɓe maki kana ka shamsi liddunya wa kal afiyati linnasi fa hal li hadaini min khalafin aw minhuma min iwadin ɓe maki ene nange ngen si yehi taw sino wodi ndaygu ko wawata lontade nange tawi ala ɓe maki si tawi cellal ngal yahani yimɓe ɓen ɓe woni ñawsuɓe taw sino wodi ko dartantoɓe wonana ɓe nokku cellal ngal lontanoɓe ɗum ɗon ko ɓe wawi ko tawi ala ɓe maki o imamu shafi'i mo landiɗalan fi muɗum on ko ni oɗo o woniranno ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe o wuruno hakkundaji mum ay ɓe mawnini fi maɓɓe moƴƴa ɓeɗo al-imam maymun ibn mahran ɓe maki inna mathala al-alimi fi l-baladi ka mathali aynin azbatin fi l-balad ɓe maki misal gando e leydi misal gando e saare ka o woni ɗon ɓe maki ɗum no wawi wona misal ɓundu ndu tawata ndungu e ceeɗu haray tawa ndiyan ɗan no ɓulde ɓe maki tawa kadi ko ɓundu hattundu e welde e nder leydi ndin ɗon si tawi yimɓe wuridaɓe on ɗon ɓen ɓe faami ɓe anday allahu tabaraka wa ta'ala no acci nema molanaɗo hakkunde maɓɓe kono si tawi ɓe welsindike on ɗon nema o laawotoɓe ko ñande on ɗon karomo kojo o iwi ɗon o hooti ka allahu woni ko ɓe yiyata no yolde nden ɗum wonana ɓe alhaali mo tawata ko alhaali
masibo molanago e hoore maɓɓe goto e karmokoɓe maaki wonde mathalul ulama'i o wi mathalul ma'i haythuma saqatu nafa'u o wi misal karmokoɓe ɓe noy wona misal ndiyam toɓo saƴengo ko nokku kala nokku kamɓe karmokoɓe ɓen ka ɓe hewti ɓe nafay ɓe yimɓe ɗon ɓe hollay ɓen ɗo yimɓe ko honɗum joomi maɓɓe faala ɓe hollay ɓen ɗo yimɓe ko honɗum joomi maɓɓe añi ɓe ɓanginanayi ɓen ɗo yimɓe ko honno kamɓe yimɓe ɓen ɓe hani rewirde mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Imam Abu Darda'in ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe mantingal ɗo gandal e fiyake maggal ɓe teddini fiyake ɓeɗo karamokoɓe ɓe janni kamɓe kadi sifa ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu janni kon e ɓe sahabaɓe ɓe jantiɗen fi muɗum nanen wonde koyo yimɓe ɓe wakkilo ɓe janga ngal ɗo gandal ko atti gandal ngal yaade ɓe maki ta'allamu al-ilma qabla an yuqbada al-ilm ɓe maki wa qabduhu an yudhhaba bi ashabihi al-alimu wal-muta'allimu sharikani fil khayri wa sa'iru an-nasi la khayra fihim kamɓe Abu Darda'in ɓe maki andine ngal ɗo gandal ko atti gandal ngal tamede ngal natte ka Allahu azza wa jal ɓe maki tamegol gandal ngal ko an yudhhaba bi ashabihi ko si tawi karamo ko ɓe janguɓe wonduɓe e gandal ngal ɓe naɓama ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ɗettitama ɓe maki al-alimu gando wonɗo andinde on wal muta'allimu e wonɗo e andinade wonɗo ɗettude jungo gando on sharikani fil khayr ɓeɗo ɗiɗo ko kafuɓe ɗiɗo hawti ka moƴƴere ɓe maki wasairu nnasi la khayra fihimu yimɓe luttuɓe ɓe moƴƴere ala e maɓɓe si neɗɗo woopi wonugol gando o woopi kadi wonugol andinotoɗo kamɓe Abu Darda'in ɓe maki on ɗon la khayra fihi moƴƴere ala e makko wata ɗaɓɓu moƴƴere e makko ko waɗi noon ko o hattiɗo ko wiyete moƴƴere kon no anda wonde faqidu shay'i la yu'tihi ɓe maki wa inna aghna an-nasi rajulun alimun uftuqira ila ilmihi fa nafa'a man iftaqara ilayhi wa in istughniya an ilmihi nafa'a nafsahu bil ilmi alladhi wada'a Allahu azza wa jalla indahu ɓe maki wonde ko ɓuri marde ko wiyete ko ngalu e yimɓe ɓen fof ko ɓuri alɗude e yimɓe ɓen fof wona enen ko famuɗen kon ko kala ɓurɗo laamade wona enen ko fama kon e zamanu meɗen ko kala ɓurɗo jogade jawle wona enen ko fama kon ko kala neɗɗo mo tawata ko ɓurɗo jogade butikaji wona ko famuɗen kon ko kala ɓurɗo tiiɗude e julayagal kamɓe Abu Darda'in ɓe maki ko ɓuri alɗude e yimɓe ɓen fop maɓɓe ko rajulun alimun uftuqira ila ilmihi ko karmo neɗɗo mo tawata ko karamo kojo gando anduɗo tawa ka o woni ɗon kadi yimɓe ɓen no hato jini e gandal makko ngal ɓe maki ko oɗo ɓuri jogitade ngalu ko oɗo ɓuri jogitade ko wiyete kon hunde teddude hunde mawnude sabanede ma noon ko kanko jogiti ko nelaɓe ɓen acci ko kanko roni ɓeɗo annabaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala idan ko kanko jogiti ngalu ngu tawata ko ɓurgu mawnude ngu ɓe maki oɗo yimɓe ɓen ɓe haton jini e gandal makko ngal o nafay ɓen ɓe tawata ko haton jimɓe e gandal makko ngal si tawi noon hawri yimɓe ɓe o wuridi ɓen ɓe yondinike e gandal makko ngal ɓe hawkimo ka serato ɓe wi haaju maɓɓe ala e makko kamɓe haaju maɓɓe ko woni ko remugol aduna e ɗaɓɓugol aduna kanko neɗɗo on o daroto o nafa hoore makko o nafira hoore makko ngal ɗo gandal ngal subhanahu wa ta'ala waɗanimo o daro o yonnano hoore makko ya laawol ngol tawata kongol o yarata ngol ha o hewtoya ka Allah subhanahu wa ta'ala kamɓe Abu Darda'in ɓe maki famali ara ulama'akum yamutuna wa juhalakum la yata'allamun ɓe maki ko honɗum heɓinmi hande miɗo yiya karmokoɓe moɗon ɓen no mayude ɓe hotida e gandal ngal majjuɓe moɗon ɓen ala andinade kala karmokojo feƴƴinɗo lonto makko ala heɓade ɓe maki ko honɗum heɓinmi miɗo yiya on onon hiɗo wawni ɓe maki walaqad khashitu an yadhhaba al-awwalu wala yata'allamu al-akhir ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا أو جياعا من العلم بماكي كم أبو الدرداء بماكي ممي هولي وتعرم بيو بيادا يغندنغل توا أنو سكي تروب بنجدو مفتيون على أندناد بماكي مهوليدو ay mi hulani o wata gandal ngal hatte e modon onon mofti Muhammad alayhi salatu wassalam be maki
karamokojo ko o wakkili ɗaɓɓugol gandal wo ko wakkili ɗaɓɓugol gandal o ɓeydoto e ko woni e ɗaɓɓude kon o ɓeydo e gandal kono o ɗuytata e gandal ngal hay e hunde o janngay o ɓeydo e gandal tawa gandal ngal no luttika ngal woni ɗon ɓe maki oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo majjuɗo si tawi kanko kadi o ɗaɓɓiti gandal ngal o yi'ingal o taway gandal ngal hino dari si tawi mo wakkili o eto o heɓa gandal ngal si tawi hawri o wakkilaki o lutta e majjere makko nden kanko oɗo neɗɗanke ɓe gayni ɓe maki ko honɗum heɓinmi miɗo yi'a on hande ko o yimɓe haaruɓe e ñamete goto e mon jaɓata wonde weeta bimbi ha ñalla tawa kanko neɗɗo on o ittalikoje goto e moɗon wonata ha ñalorma tawa o soƴƴali goto e moɗon wakkilota ko ha kikiɗe on feƴƴa o walda tawa kanko neɗɗo on o hirtaki miɗo yi on hiɗon haari e ñamete e jaram kono hiɗon weela e ko wiyete kon gandal ko honɗum heɓi on tawi on jaɓanta wonki moɗon kin heege ko wiyete kon ñamete e he ɗonka ko wiyete kon jaram kono hiɗon jaɓani ruhu moɗon on e ɓerɗe moɗon nden ko wiyete kon heege kañum may ɗon ka gandal ɓe maki ko honɗum nangi on onon ko honɗum heɓi on ha tawi alhaali moɗon on ko ni woni ko alhaali moɗon o wayi idan haray ande wonde fiyake ngal ɗo gandal ko fiyake mo tawata ko fiyake mawɗo karamokojo si tawi feƴƴini ɗum ɗo ko suno molanago ko masiba mawɗo molanaɗo wonande mofte ɗen ɗum ɗo ko hunde nde tawata no hani suninde goto kala e meɗen kono ndaren ko ɓuri yurmude kon a tawa yimɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓe humpitaki hay ɓeɗo karamokoɓe feƴƴini tawa kadi ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe dambitiɓe ɓen ka sunna bal no heewi e yimɓe sunna ɓe tawata hari ha hande ɓe nanali inde oɗo karamokojo fadlan noon ɓe anda ko honɗum woni fiyake makko ɓe ɗaɓɓita ko honɗum woni gandal makko waɗi ɓeɗo en jantoto seeɗa e muallafatiji maɓɓe ni fiyen andu wonde ko karamokoɓe ɓe mawnini fi maɓɓe ko wana fiitum mawningol ɓe mawniniri si tawi en detti sharhuji maɓɓe ɗin ka gandal hadis kamɓe cheikh mouhammad adama al éthiopie ɓe mari sharhu mo ɓe sharhi ndeɗo deftere wiyetende al mujtaba sharhu on ɓe wimo zahiratul uqba fi sharhi al mujtaba ɓe sharhi nde mujallad 42 mujallad 42 woni ko ɓe sharhiri kañum nden ɗon deftere ɓe mari sharhu gomo ɓe sharhi sahih al bukhari e sahih muslim afwan no wiye al bahru al muhit al thajjaj fi sharhi sahih al imam muslim ibn al hajjaj sharhu on ko mujallad 45 ɓe sharhi sahih muslim mujallad 45 maana mu defte 45 ɓe firirani en sahihu muslim ɓeɗo noon ko guri ɓalewi kis wonno ɓe mari sharhu gomo ɓe sharhi sunan ibn al-maja himo wi'e mashariqul anwari al-wahhaja wa mata'li'u al-asrar al-bahhaja fi sharhi sunan al-imam ibn majah sharhu on ko sharhu mo tawata ɓe timminano mo kono yeru ko ɓe sharhi kon heɓino mujallad 4 kono ɓe timminano sharhu on allahu tabaraka wa ta'ala waɗettitiɓe ɓe sharhi kadi oɗo sunan at-tirmidhi inde deftere nden no wiye ittihafu talib al ahwadhi bi sharhi jami' al imam at-tirmidhi ndeɗo kadi ɓe timminali nde kono yeru ko ɓe sharhi kon ɗum ɗon mulama no timmi mujallad 18 tawi ɓe timminali nde kayre deftere nden ka sharhugol nde amma si tawi ka kasengol gandal tawhid e kasengo gandal aqida ɓe mari deftere wiyetende alfiyatu tawhid inde mayre on ko addurratul mudiya fi nazmi tawhidi rabbil bariyati ko mujallad goto kono abiyatiji ɗin ko abiyatiji wulure e ɗiɗi baytiji wulure e ɗiɗi woni ko ɓe yuɓɓi fi jannugol en tawhid kañumma e jannugol en aqida si tawi kaka sengo ulumul hadith hiɓe sharhi alfiyatu suyuti kamɓe cheikh on ɓe sharhi nde ɓe waɗi mujalladuji ɗi tawata ko mujalladuji ɗiɗi si tawi ko sengo hayinka gandal kañum ko wiyete kon ulumul hadith wona muqaddima sahih imam muslim on ɓe sharhi mo muqaddima on tum bimana ardinande nde imam muslim ardini nden ka sahihu maɓɓe ɓe sharhi ɗum ɗon mujalladuji ɗiɗi ɓe wi ɗum qurratu ayni almuhtaji fi sharhi muqaddimati sahihi muslimin kamɓe cheikhu alayhi rahmatullah
hiɓe mari mu'allafatiji ɗi tawata ko mu'allafatiji ɗuɗuɗi ko seeɗaji e majji wonɗen jantade ɗo fi en andu ko karmokojo molanaɗo hatti ɗen ko gandal molanagal woni ko laawi en ɗo kadi kono ka sengo gandal aljarhu wa ta'dil ɓe mari deftere wiyetende ittihafu nabili bi muhimmati ilmi aljarhi wa ta'dil ɗum kadi ko manzuma ɓe waɗi ɓe yuɓɓi gimɗi ɗi tawata ko gimɗi temeɗɗe jeɗɗi gimɗi temeɗɗe jeɗɗi fi jannugol ko wiyete kon ilmul jarhi wa ta'dil ko wana noon kamɓe cheikhon alayhi rahmatullah si tawi e yehi ka usulul fiqhi eɓe mari ɗon kadi defte ɗe tawata ko defte ɗuɗuɗe ɓe mari deftere nde ɓe yuɓɓi gimɗi kadi usulul fiqhi ɓe winde at-tuhfatul mardiya fi nazmi al masail al usuliya ala tariqati ahli sunnati wal jamaa ɓe maake ndeɗo deftere hinde mari abiyatiji guluji tati e capanɗe jeɗɗi e nayi ɗi ɓe yuɓɓi fi jannugol en usulul fiqhi gimɗi guluji tati e capanɗe jeɗɗi e nayi ɓeɗo ko karmokoɓe ɓe tata ko mawɓe karmokoɓe molanaɓe ɓe tata fiyake maɓɓe on no hawni e sengo gandal kono yimɓe ɓen no jantorɗen noon ko ɗuuɗi kon e ɗeɗo mofte sabanede ma angal hittingol muɗum e gandal e angal hittingol muɗum e famugol kaɗo dina waɓeɗo feƴƴina e tawa yimɓe ɓe mbuy anda siko président jo feƴƴinno hande harayno no anda si tawi hawri ko neɗɗo mo tawata ko joueur jo dampowo ballon mayno hande harayno ɗum sakitike jama o mbuy andino ɗum si tawi hawri ko neɗɗo marɗo jawdi e nder leyɗe ɗen nantuɗo inde aduna o woni ko mayno arayno ɗum ɗon no egginede hakkunde julɓe ɓen kono waɓeɗo karmokoɓe mawɓe karmokoɓe molanaɓe ɓeɗo ɓe feƴƴina tawa yimɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓe anda ɗum ɗon ko jarrabuye molanaɗo haray wakkiloɗen janggel ngal ɗo gandal wakkiloɗen faminoɗen kaɗo dina meɗen woni yimɓe ɓe tawata ko en lontotoɓe haysi tawi en uddata jolɗe ko karmokoɓe ɓen acci kon kono tawa en waway lontade ko fandi e goɗɗum e ko ɓe acci kon tawa ko ɓe acci kon fo ɗum ɗon yeebaki tawa ɗum ɗon fo yahaali mofteɗen ɗe lutta e nde ɗo majjere aray ko ɗum ɗon marnoɗen hande ko yewten hakkundaji meɗen aray ɗen ɗaɓɓira goto kala e meɗen kaw hikkori wo yo torano ɓeɗo allahu subhanahu wa ta'ala ɗeɗo golle ɗe ɓe wakkilani kaɗo dina allahu azza wa jal ngal ɗo gandal ngal ɓe acci allahu tabaraka wa ta'ala jaɓanɓe ɗum ɗo kanko subhanahu wa ta'ala o waɗa ɗum ka mandake maɓɓe moƴƴo allahu azza wa jalla yo waɗu ɓeɗo malaikatur rahma ɓe jaɓɓo ɓeɗo allahu azza wa jalla waɗu kaburu maɓɓe on waɗa kaburu yaajuɗo o waɗana ɓe ndaygu e muɗum o waɗana ɓe fawtare e muɗum kanko subhanahu wa ta'ala o waɗa ɓe neɗɗo aljanna firdaus o nafira en gandal ngal ɓe accingal en torike mo kanko subhanahu wa ta'ala yo waɗu e yimɓe faamuɓe kaɗo dina makko yo faamin en dina kan o arsika en faamingol kadi mofteɗen kaɗo dina tawa ɗum fof ko waɗira ɗum sabu makko kanko tabaraka wa ta'ala o moɓidiroya en e ɓeɗo karmokoɓe ɗeɗo mofte o kafoya en fof e wondude e nelaɗon alayhi salatu wassalam ka jannatal firdaus hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.